менин айтканымды кылсаң дагы өсөсүң. 20 ажымайынан жата калып кылып койгон эле. Азыр 20 ажымайынан кылбасам өлтүрмөк болду. Чыпалагың бар го, чыпалак батырмын деген чыпалагыңды кайрып көтүңө тыгып коюшум толук ыктымал. Жакшыны айтканда жата калдагы 20-ны кыла калган Зарылбек. Алды сөзүң кандай ошондо тартиптүү сүйлөдүн ойлоп атасың көкме? Ошо сөздө. Жок, мен сени өстүрөйүн деп атам, досум, өстүрөйүн деп атам. Айтканды кыла берсең. Аягыма тыгып коесуң, айбан, аягыма тыгып коесуң, колуң келеби? Жок, мен азыр ырайымдуулук кылып жакшыны айтып атам, жата калдагы 20-ны кыла калсаң. Айбан, абайлачы, ала калаңды жула теппейин, экинчи кыз дегенди сүйлөбөй калып жүрбө, TikTokко чыкпай калып жүрбө, абайлачы. Жарылып кетип жүрбөсүн алды эл жерде. Конок чакырбай эле койбойлу апа. Конок үчүн кыласыңбы? Талалап жүрсөң желеп азат да ошо тазалаш керек. Жан келинге иш калбай калат экен да өкүм. Жан келинге калтырбайлы апа. Турага чейин сиз өзүңөрдүн ишиңерди кылып, отчет тапшырып койгула мына. Биз өткөрүп беребизби? Биз келген сайын ушундай болуп турсун дейбизби? Биз келген сайын ушундай болуп турат. Тузак көрбөйлү дейсиңер. Мынтип фундамент капкара болуп туруш керек дейсиңер. Özüm oldum benim için burada şanın önemi. Bildim sen çok bolsan burada şoğa bölüm. Hayçin ağadağı bir çok seni göründü. Asılın gerçek ayrılıp sen çok kunları dövdün. Ayrılıp geçim ağa bir seni sağındım. Sevilip benim için buldu yönü tanıdım. Hep göğüslü boş boğun incanı tanıdım. İçi gayradım ağa ben sana calındım. Öttü o gündür seni göğüs yolu bana. Öttü o gündür seni göğüs yolu bana. Ben seni izlep yürüm ara sıra bulutlardan. Yüzünü suyum yalnızımsın anı unutmadım. Gözüm oldum benim için bulaşanın önüdü. Bildim sen çok olsun burada şova gönüldü. Hayçım ağaları çoğu seni göründü. Asılın gerçek ayrılıp sen yokluğunları tabi. Esimde senin uçağım alıp cülübün gündür. Esimde senin uçağımda cülübün gündür. Hoş oldun görünme gayra gayra gayra. Sen yok olsan anda bana kanday bayra. Yalnızım düşüncü bunu sararına. Suykumdun mekan
Ылдырда жанда калып, үйдесті кармап алып келе жатқанын карачы. Мен ойлоймун адашпадым, таптым деп. Махаббаттын дарасына түшүп сагактым деп. Эч ким билбес жүрөгүмдө бир жан бар. Ошол сенсиң балдай ширин таза бактым деп. Менин бактым деп. Ары багын тагдыр ошол бактыман. Жалганы жок жан деп өткөн бактыда. Мендеги сезимдеги самап бүткөн бактыман, бактыман. Что там, местіңлар көрмейді ма? Бегеле. Салам алейкум. Александр. Көлдіксің бі? О, балықтар қаншадан болып отады? Балықтар аз 500 сомнан болот го дейм я. 150-ден қыласың, мақұл бо? Жақынырақ тұршы. Катерлер шына, қымбат катерлеріңер қаншадан болып отады? 11 миңден болот го дейм я. 1100 сомнан қыласыңар, мақұл бо? Жана скутеріңер 15 мың жанағындай тепкен. Скутерлер бир 1000 сомнан болот дейм. Пасойский. Скутерлерді бір 150-ден қыласың, мақұл бо? Ава, неле ургут сесе? Просто баяндай силер сезонда аябай көп кетесиңер гана, сезонго чейин ушуну айтып алалы дегенбиз го. Так жакшы ниет менен урдук, мейли, балык караткан окшойсуң. Бергеле. Түркістан? Окей. Мен Қырғызстандамын. Жүрішімізді борбордық Алатау аянтынан баштаймыз. Бұл Қырғызстанның көз қарандысыздығының символы. Жаңа шаһардағы en manili орындардың biri. Эми Исикөлгө жөнөдүк. Исикөлгө жеттик. Дүйнөдөгү эң ири жана кооз тозлуу көлдөрдүн бири. Таза абасы жана кооз көрүнүшү бар. Эми тоолорго жөнөдүк. Көлдүн жанындагы тоолордо кооз көрүнүштөр жана жаратылыштын сулуулугу ачылат. Бул эс алуу үчүн сонун жер. Эми ресторанга барабыз. Ресторанда улуттук тамактарды татып көрөлү. Бул популярдуу жана жакымдуу жерлердин бири. Улуттук интерьер менен. Эми базарга барабыз. Дордой базарына кирдик. Бул Борбор Азиядагы эң чоң базар. Мында кемден тарта белектерге чейин баары бар. Эми музейге барабыз. Кыргызстан тарыхы жана маданияты чогулган тарих музейинде саякатыбызды бүтүрөбүз. Анын салттары, искусствосу жана мурастары менен. Рахмат Кыргызстан. Кудай ай, каталдыңбы? Байке, жеңіммен қанша болды жашағыңызға? 22 жыл. Жеңіме баш иесіңер, жеңіме қорқосыңар? Қорқым. Шынелі? Шынелі. Bir ақылды сөздеріңізден айтып қойбайсың мында жаштарға. Ақылды сөз жоқ. Жаңы мақаллар. Қандай? Илгери 7 өлчөп, bir кес деген мақал бар эле, азыр 7 өлчөп, аялын көрсөткөн жерден кес деген мақал бар. Майнisi қандай ан? Мисалы. Баары бир аялың айткандай болот да. 15 жол кийин болсаң да. Братан, оған да авторитет күштілі, ерте кетті. Не бияқтағы уже рухани күшті алдырған тұройсың, братан. Просто тұрып, тоқтап, жаңа давление алып кеттім ғой. Сен деген. Жоқ, мен ояқтан бөлінері жол бергім келді, например, деген мен Айнураны білем да. Айнурада проблема болса менен сұрайды, мен берем. Бірақ қайтарып берді сол нәрсенші. Ақшыңар жоқ, сөйлеспелі болуға. Мен, например, мен допустим да. Атыңнен көріп атады, сенші керек болсачы. Қайтып болсын ол нәрсе. Ертең айтады, балам мен сен жындысың дедікші. Мен бір қызға алданып қалып, өшіңнің тәтаққа қырғыз елін алайын дедім мен. Қойып бұны мен азды мәрден сап алып келдім. Жеңін кел тағы. Бар, айланып кел. Мен
Magazinchi oynaydık ha. Sen aylanıp gelsen, anan keyin satamız ha. Sen şunda jeysin, satıp alasın. Ben bunu satıp aldım da. Bana aylanıp gel kızım. Güvenlik mi? Azıp duyup kaldı da kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Benim kolum emes, büyü batmanın kolu, benim kolum emes, mayenelerin son kolu. Başıgan girden kötümen çık. Çık. Men bak şopamdan neyim var. Selele canı var özü. Göğüne tırtıgayım, kötüne örtügayım. Çık, girne çık. Eşek şıldığından it. Benim gibi olamaz. Çık. Ne? Halak. Bak kömür algan mı? Bak içine sağ var. Görmedim. Men toksikозum baştaldı. Men Samat Bayken'in bilegenin görgüm geldi. Ойбай. Эми не кылабыз? Самат байке, бала үчүн туруп келиңиз, бийлеп коюңузчу. Stop! Жакпай калды мага. Ай? Атайын чоң эле адам сен үчүн туруп бийлеп атат. Эмне болуп атасың сен? Жакпай калды. Кыздар! Мен Нурлан Айстин прессин көргүм келди. Айланай, мындай боло турган нерсени айтчы, болбойт бул нерсе. Силер дайыма ушинтип боюнда аялдарды сыйлабайсыңар. Прессин көрсөтүп койбой. Нурлан байке. Ыйлабачы турат, Нурлан байке, эмне кылабыз? Буну көрсөткөнгө пресси дагы жок да. Айтпадымбы жок деп пресси? Эми сен эмне ыйлап атасың? Нурлан байкенин пресси каяка кетти? Мощный. Сыйкырдуу дейт. Милашка. Милашка дейт, так? Смелый, нормально? Умпошка. Ой, чейный, умпошка. Мамбет. Нормально gibi yaptırıyor. Düğünde tamam Mambet de gelene. Dağı. Симпатичный, нормально, dağı. Модный. Sulu. Мал. Ey. Çok Mambet'e varma dedik diyeyim hatta. Yok o mal slişka mı edemeydi? Üçümüz, üç jigit taptık. Buna benim. Eko, buna ayaşta. Үйлеп қойшы, өзің тауып ал, қаяғында екен білінбеді. Давай. Жөн эле күлүп атат. Erkeklerin işi olsa, büyükün işi olsa, ayağından yine şımılırız. Bir mal sal, ara koymuş mu? Kazan büyük Cılanlarda da oynatıp geç gerekli. Ha? O cılan bilmez, başka katta cılan var. Aynen, yapalım. Мен сүйімнарын отам, девушкама. Мына сүйі жөнді ырлардан ырдайын. Хорошо? Canım.